Hello, good morning, friends. Welcome back into my channel once again. Blessed Independent Day to each and every one of you. Kasi yo jing lai lui kabasuk kabakmen ye pi we bro. Te menda kasi ngan lecha kitan jaintia shatai dengan pen i pi kendiat ye ki lentiyat bat kom juru. Hadu benda poi hak te jaka. Te dang ini bangah hadu bukut jong kenika vlog ka bam dagas ni teo blay ka jigsuk undan lem dar kat bat phi bat kom ju ru yang kom ju thì ok lấy lệ yêu sẽ tay mà ngàn bên y phi khinh điết thì cả đau hi cả lòng bái nhìn ya lệch cài mà cái si Independence Day thì lệch cài sẽ lệch lòng bat y về này persa bat y handman bat kikun jong y về này persa bat ya lệch lòng thì ok bye bye. Te perlok mentang ngidang ya dan ne apa marngar ngidang ya tit trun. Te ngap. Ya. Yes. Ngidang ya tit trun mentah ne. Te. To mah. Te dan bok ngidang tit ya ka trun mentah ne. Di Barat. Te mentang ila ya pois ni po maurang keneng ngin ya bam Joshua mentah. Te kene gadukan ngala ada panja mo. Kom. Gadan ka dok ha basiat kadar. Ada basiat mah.
Kita kerajaan pinjaman ini, ke cuma lawan Aisyah cuma. Di kedai-kedai kedukan, iya bam mah, ini. Lamar nih Wansuk. Ini di Wansuk Shisha Kelain. Terwai nak jana-jana kan. Jana-gana mana? Terwai nak. Tengin ya Bang Joshua, tengah ada penisu ipi ya kajeng Bang Jan, nomor ba tahu, ni blok nang si. Dong ngan penih dia tak dari nyata ngan sa. Ngan penih lut, dari ngan penih tang diat, mah. Tekan ni ketiga jumbam jangan dan apa dok ha, johor, udai, sok, batu, popar. Kaya ngiladap duway mo. Okay. So, yeah. نمشي نيمة طيب في ليه Nên độ khác. Vâng. Oke, tangkat tuh perlok. Maaf, nggak dapat itu. Oke, ngilai ada pemjanang tuh, depo morang kedeng mentah-mentah. Itu ya, lại nợ sedih. Oh, wan sực là hai sự hại to.
Te perlok kan gapor ngan pen EP we so la fitip na am ma ubalong ban bam une fitip na am to khat so yo ngan khat ngom da empat da I bahara lahap na Thiang Okay. Hello. Good evening. Ta khablai shibun ta. Ta. Ala step je chamis ya. Ta. Okay. Pat ngan pen EP mo perlok kani gede ke sentiu jong u kalong kum ni. Kani gede ke sentiu jong u tu so. Nging khat uso. Oh sentiu jap mem ngi sat ong kam tai u ni. Ma ngi ong sentiu jap mem. Te hak tin khasi ki ong kum dong am tep. Uso jong u bang thiang bha. Lada phi bam u bala I ong thiang bha bang bha. Te tu ngalap pen EP bang bam. Te nang ta. Man pen EP yang EP. Une pat we ngi khat yu bodoi so padang tang bom so dan so ramanta. Une ru thiang bha. So jung u yong bha. Te une pat doi so sha tang bom dan so ra. Ma. Te okay ngapan EP ki mdak sing hine. Kabolong itanat. Baik ko ba penthor ko ba. Ma. Te perlok mentang awan ha kini kajaka hang ni hepo jaintia mo ke itanat bha menta por baki athung yo ko ba mo te mentang an yalam yu phisha kate jaka hang tai nganget phi yu kate mo badan ko ka baki ya bam di tengah ko ban lek pet ya kate mo te mentang in yalek ale ngin yalek tengan pen EP ngia pedeng jong apedeng jong ka penthor ka ba menta te be bat kala air mo ka wind blast ka dan sibun bhang atrai te wasu ye ka wind blast baik ni ju pangat phi kenyo meni hasinong kalong shit ba kat ba menta pat hang ni kalong pangat ba tengin ya lek hang tai te menta ka si ka don nasidin jonga te ka video kala bandom shai mo ten rei mendapat kan shai nomor ba kasih ka don nasti shikmat mendapat ngalap hai shikmat mo jangan seperti pin dan ngila poi shatai jing internet ka jaka wow mo te internet ba
Mentang ila poi kene ke jaka badan kene ka umbam ga joki dengan pen EP mo an pen isikmat mata ta kene dia ka bakia di ke khoi asna simen kene ka kom apa sya jong kene pat pui te kalum hang tai ka bi tanat ha tamba kalum bom dan ding pat tu ke bahang tu pui